Može. Imamo dek. Gornja karta je dama. Sada uzet ćemo ostali dek. Staviti ga ovako. A ovu kartu ćemo prvo kroz sredinu vam pokazati. I pokušat ćemo je vratiti nazad. Gdje dobijemo efekt. Evo imamo jedan normalan dek ovdje, normalan papirić. Sada ćemo dek sve sa strane i ja ću predvidjeti koju će kamerman kartu odabrati. Evo ga, sad sam napisao. Ćemo foldat sa strane i sada ućemo sve papirić i sada što predi koji hoćeš. Stop. Evo, uzet ćemo kartu, stavit ćemo ovamo. Dek. Evo kreni kartu. Uveka. I koju smo napisali. Evo, imamo dek. I sada ćemo ga prepoloviti na 4 jednaka dijela. Otprilike jednaka dijela odjednom. Sada ćemo redom uzimati ove četvrtine. I svake četvrtine 3 karte ćemo staviti dole na dno. Ostale 3 karte na vrh ovih ostalih. Sad kad sam to napravio, samo ću lagano preći preko karata. Evo imamo normalan dek. Sve karte su iste, normalne. I s druge strane. Ajde, dotakni bilo koju kartu. Sam dotakni. Tu. Da. Šako je baš ta karta označena. Ovako. Sad ćemo premješati dek. Špijel. Dobro, sad kad smo premješali, odaberi bilo koju kartu. Jesi? Ok, sad ga zaustavi ti god hoćeš. Stop. I sada ćemo napraviti magiju da tvoja karta dođe gore. To je ta karta? Da. Jebote, neću ti to. Fili, tak se to radi.